Пана хова життя моєго, кого ж мне полохаться? Противники и вороги мои сами спотыкаются и падают. Гэтымі словамі антифона Нового года розпочинаємо святую імшу у 10-ю звичайную неделю. Особливий день, неделя. Приходим у святыню Божию, як одна сім'я Божия, сім'я дітей Божих. Приходим так само з одним прагненням, з одним жаданням прославляти Бога. Особливий день сьогодні так само і для Евеліни Смірнової, яка сьогодні перший раз прийме до свого серця Ісуса Христа. Тому тепер Евеліна попроси о благословенні свою матулю. Подчас гэтай святой імши святарі моляться у наступних інтенціях. Ксьондз Пропаш молиться за Евеліну Бучко, яка сьогодні дякує Пану Богу за прожитые годы, за отриманные ласки, с просьбой об дальнейшем Божьем благословении, мощном здоровье, опеце Матери Божией, об дарах Духа Святого, как добрый Бог благословил у житті для її родних і близьких. Я подчас гэтай святой імши молюся у інтенції подяки за 60 год життя Антоніни і за 20 год сужанського життя Антоніни і Яна Ясюкевич, выпрошиваючи потребные ласки на дальнейшие годы життя сужанского, как добрый Бог благословлял для вашей семьи. Перепросим Бога за нашу грешность и недосконалость. Споведаюся Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что сгрешили думкой и словом, учением и знанием. Моя вина, великая вина. Тому прошу святейший за все Пану Марию, всех хранителей святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
всякого добра, выслухай наши покорные просьбы, освяти наш розум, как мы познали тое, что праведно, и с Твою допомогу это виконували. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Буття. Коли ж Адам з'їв з древа, покликав Пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І він відказав: «Я почув голос твой у раї і сполохався, бо голий я, і сховався». Сказав Бог: «Хто сказав тобі, що ти голий? Може, їв ти з древа, з якого я заборонив їсти тобі?» Адам сказав: «Жінчина, якую ти дав мені, вона дала мені, і їв я». І сказав Пан Бог жінчині: «Чому ти це зробила?» І вона сказала: «Змій підманув мене, і їла я». Тоді сказав Пан Бог змію: «За те, що ти зробив це, ти проклятий поміж усіми животами і поміж усіми звірами польовими. На животі своїм повзать будеш, і пил будеш їсти, праз усі дні життя свого. Установлю ворожесть поміж тобою і поміж жінчиною, і поміж потомством твоїм, і поміж її потомством. Яно сотре тобі голову, а ти сотреш його п'яту». Это Слово Божие. У Пана милосердность и откупление, у Пана милосердность и откупление. С глибини я кричу Тебе, Пане, Пане, почуй мой голос, няхай Твои уши почують голос моих молитвах. У Пана милосердность и откупление. Коли ты, Пане, будешь зважать на беззаконні, кто ж витриває, Пане, але у Тебе пробачення, ка боялися Тебе. У Пана милосердность и откупление. Сподяюся на Пана, сподяється душа моя на Його слово. Душа моя чекає Пана, больш чим варта світання. У Пана милосердность и откупление, больш чим варта світання. Няхай Ізраїль чекає Пана, бо у Пана милосердность і щодрає у Його откуплення. І Он откупить Ізраїль от усіх беззаконня ягоних. У Пана милосердность и откупление. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, маючи той самий дух віри, як написано: «Я повірив, тому говорю». І ми віримо, тому і кажемо, ведаючи, що той, хто воскресив Пана Єсуса, і нас воскресить разом з Єсусом, і поставить перед собою разом з вами. Усе для вас, а помноження ласки многих викликало щодру подяку для Божої слави. Тому ми не губляємо отваги, бо хоч внешний наш чоловік тліє, духовний
з дня ў дзень абнаўляецца. Часовае лёгкае цярпенне нашае дае нам бязмернае багацце вечнай славы, калі мы зважаем не на бачнае, а на нябачнае, таму што бачнае часовае, а нябачнае вечнае. Мы ведаем, што калі зямны дом нашага жылля разваліцца, то ад Бога маем жыллё, нерукатворны вечны дом у нябёсах. Гэта Слово Божае. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia według Marka. U той час Jezus z uczniami przyszedł w dom. I znowu zebrał się na to, tak, że jeny nie mogli nawet chleba pojeść. Poczuwszy to, jego rodные poszli zabrać jego i pokazali, że on stracił rozum. A kliszniki, jakie przyszli z Jeruzalema, kazali, że on ma u sobie Belzebuba i wyganiaje demonów przez kniazia demonów. A Jezus, poklикавши ich, kazał im u przypowieściach, jak może satana wyganiać sataną. Kiedy włodarstwo rozdzielić samo sobie, nie może wystojeć takie włodarstwo. I kiedy dom rozdzielić sam u sobie, nie może wystojeć taki dom. I kiedy satana powstał suprać samego siebie i rozdzielił się, nie może wystoić, ale koniec jemu. Никто не może увойти в дом осилка и выкрасть ягоные речи, kiedy спочатку не звяже осилка, и только тогда обрабуем дом ягоны. Сапраўды кажу вам, дарованыя будуть сынам чоловічим усе грахи и блюзнерства, якими б не блюзнерили. Але хто буде блюзнерити супраць Духа Святого, не атрымае даравання ніколі, але падлягае вечнаму асуджэнню. Так сказаў, бо гаварылі пра яго, ён мае нячыстага духа. І прыйшлі маці яго і браты ягоныя, і стоячы звонку, пасталі паклікаць яго. Сядзеў каля яго натоўп і казаў яму: «Вось маці твая і браты твае, і сёстры твае на вуліцы шукаюць цябе». И сказал ему отказ: «Кто мать моя и браты мои?» И, поглядевши на тех, кто сидел вокруг его, сказал: «Вось мать моя и браты мои. Бо кто будет выполнять волю Божию, то и мне брат, и сестра, и мать». Это слово Пана. Милованы в Христе Пану, дорогие браты и сестры, хвилину назад мы почули у Евангелии, что Пан Иисус навучал в певном доме. Разные, напевно, там были люди. Одни, может, слухали вельми охотно, зацікавленостью и хотели поводле этого учения Иисуса Христа жить, набираться певного, скажем, может, опыту, досвіду з этого учения. Другие, напевно, які там знаходилися, хотели на этом ученні Єзуса зловить його, десь суперечить, скажем, можем назвать их навіть такими ворогами, бо были супроть этого навчання, супроть учення Єзуса, і такі, напевно, їх можем назвати фарисеями їх. Бачачи, mianowicie jak Pan Jezus wyganiaje złych duchów i czynić szmat innych cudów, kazali, że to on robić mocą Belzebuba. Belzebub po wierowaniach тогочасnych Hebrejów był prowodyrą, kniaziem
шатаном. Пан Jezus тлумачыць фарысеям, што гэта абвінавачванне неразумнае, а нават і смешнае, бо д'ябал не будзе выганяць і змагацца з іншым д'яблам. У час, калі пан Jezus навучаў, перад домам, як чулі, з'явіліся ягоныя родныя. Сярод іх была таксама маці Jezusa, Марыя. Яны, напэўна, хацелі ўбачыцца з ім, пагаварыць, але не маглі ўвайсці ў гэты дом, бо дом быў напоўнены, шмат было людзей, як чулі, што нават хлеба не маглі паесці. Таму праз людзей данеслі гэту вестку, што у дзвярах прыйшлі ягоныя родныя, сваякі і прасілі, каб Jezus выйшаў да іх. Але пан Jezus не хацеў прарываць, скажам, гэтага казання, гэтага навучання, але таксама скарыстаўся, каб павучыць тых людзей, якія былі ў гэтым доме, скарыстаўся з той магчымасці, каб менавіта навучыць гэтаму сваяцтву духоўнаму і таксама адрозніць духоўнае сваяцтва ад цялеснага. Хто будзе выконваць волю Божую, той мне брат і сястра і маці. Сярод гэтых слухачоў у гэтым доме было шмат добрых людзей, якія выконвалі волю, выконвалі законы, жылі паводле вучэння Jezusa. І таму Jezus гаворыць, што вось маці мая і браты мае. Напэўна, скажам, у сённяшнім Евангеліі не пачулі і ў Евангеліі ўвогуле не знойдзем таго, што, напэўна, Jezus пасля гэтага навучання выйшаў да сваіх, да Марыі, да сваіх родных выйшаў і, напэўна, з імі размаўляў. У Евангеліі гэтага не знойдзем, але лагічна, напэўна, так было. Марыя была маці Jezusa удвайне. Была маці фізічна, паводле цела, бо нарадзіла, але таксама была маці ў сэнсе духоўным, бо выхавала і выконвала волю Божую. Вось я слуга Пана, скажам, пачатак, калі Марыя, скажам так, ужо адказала на заклік Бога, выканаць ягоную волю, няхай мне станецца паводле Твайго слова. Для нас радасная вестка, што кожны хрысціянін, які выконвае волю Божую, а значыць стараецца жыць паводле Божых запаведзяў, паводле Божага навучання, з'яўляецца братам і сястрой Jezusa Хрыста. Таму менавіта на пачатку святой імшы зазначу, што прыходзім сюды як адна сям'я Божая, як браты і сёстры у Jezusie Хрысце. А будучы братамі і сёстрамі Пана Jezusa, з'яўляюцца братамі і сёстрамі таксама паміж сабой. Гэта духоўнае гэта радство. Дзяўчынкі, якія паступаюць у манаскі ордэн, называюць адна адну сёстрамі, хоць маюць розных бацькоў. Таксама, скажам, браты у законе называюць адзін аднаго братамі, хоць маюць розных бацькоў. Мы таксама называем нашых сёстраў, сястру Анну, сястру Галіну, хоць маем розных бацькоў, але называем іх сястра ў Хрысце Пана. Да настоятельницы сестер кармелиток в Лизье, в Франции, прислал лист один молодой святар, миссионер, який повинен был ехать на миссию в полную местность в Китае. И он просил настоятельницу, как сестры молились, как настоятельница вызначила одну полную мужа сестру, которая завсёды, штодзённа памятала у молитве молилась за гэтага святара. И настоятельница призначила сестру Терезу, написала отказ на лист гэтага миссионера, что это найлепшая сярод добрых. Вы отже будете иметь помощницу в праце вельмі старанную, якая не занятвае нічога для збаўлення душ. Дорогая сестра, полностью отданная Богу. Миссионер прислал сестры Терезе, як даведаўся, что гэта за сестра, будзе за яго молиться. Так само отказал для сестры Терезы и прислал свой приміцыйны образик, на якім написал: «Тут на земле мы працуем разом, у небе
раздзелім узнагароду. У сестры Тэрэзы былі 4 родныя сястры, але ніводнага брата. Таму яна вельмі ахвотна прыняла гэтую прапанову маліцца за місіянера і такім чынам атрымала духоўнага брата, за якога заўсёды малілася. І яна таксама, у этой, можам сказаць, перапісцы з гэтым місіянерам-святаром напісала наступнае слово. Дарагі брат, Богу даручаю цябе. Адлегласць ніколі не паўплывае на разлуку нашай душ. Смерць з'яднае нас яшчэ больш. Калі я хутка пайду ў неба, то папрашу Езуса, каб дазволіў мне наведаць вас у вашым служэнні, і там мы будзем разам выконваць наша апостольства. А пакуль буду заўсёды з'яднаныя з вамі малітвы. Прашу Пана Езуса, каб мне ніколі не дазволіў радавацца, калі вы будзеце пакутаваць. Так, я хацела б, каб вы мелі толькі радасць, а я выпрабаванне. Раз адзінай маёй зброяй з'яўляецца любоў і цярпенне, прашу вас благаславіць тую, каго Езус вам даў, каб была вашай сястрой. Мы маем тут вельмі прыгожы прыклад духоўнай гэтай роднасці, духоўнага радства. Сестра Тэрэза ніколі не толькі называла яго, гэтага святара, не толькі сваім братам, але таксама малілася за яго, як найлепшая сестра ягоная. Гэтая сестра Тэрэза, дзіцятка Езус, ужо як святая. Пан Езус прагне, каб усе людзі былі адной вялікай сям'ёй дзяцей Божых, каб любілі адзін аднаго і дапамагалі адзін аднаму, як браты і сёстры. Сёння, прымаючы Пана Езуса ў наша сэрцы, будзем прасіць, каб нам дапамог стаць добрай сям'ёй, у якой адзін аднаго любіць і шануе. Амén. Уважаемые браты и сестры, пасля нараджэння бацькі і хросныя прасілі для кожнага з нас хросту і абяцалі выхаваць у веры і навучаць жыць так, як належыць дзецям Божым. Цяпер, хвіліну, калі Евеліна, таксама мы ўсе разам, вызнаем нашу веру і адрачэмся ад зла. Зробім гэта пры запаленай свечцы, Пасхалу, ад якой калісьці таксама нашы бацькі запалілі для нас эту хрысцільную свечку. Пытаюся кожнага з вас, ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замуджанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыце ў Духа Святога, у святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, у воскрешэнне цела і жыццё вечнае? Ці, Евеліна, абяцаеш пры дапамозе ласкі Божай захоўваць верна запаведзі Божай і касцёльныя? Ці абяцаеш паглыбляць сваю веру і рэгулярна наведваць урокі рэлігіі? Гэта наша вера, гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Христе, Пану нашым. Наш лёс знаходзіцца ў Божых руках, узнясём да Яго нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім.
Молимся за людей нашей айчыны, каб клопат аб зямных добротах не перашкодзіў ім у пошуку духовных каштоўнасцяў, Цябе просім. Молимся за моладзь, якая выбірае сваю жыццёвую дарогу, каб яна здолела распазнаць і выканаць Божую волю, Цябе просім. Молимся за ўсіх працуючых, каб яны сумленна выконвалі свае абавязкі, Цябе просім. Молимся за хворых і церпячых, каб яны спазналі ад людзей любоў і добразычлівасць, Цябе просім. Перажываючы Дзень бацькі ў нашай дыяцэзіі, молимся за ўсіх татаў, аб патрэбных ласках і Божым благаслаўленні. Таксама аб заступніцтве святога Юзафа, а для памерлых татаў просім аб вечнасці, Цябе просім. Молимся у інтэнцыі Евеліны Буцько, якая сёння дзякуе Пану Богу за атрыманыя ласкі, за пражытыя гады з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні, аб абетцы Маці Божай, дарах Духа Святога ў жыцці для яе родных і блізкіх, Цябе просім. У інтэнцыі падзякі за 60 год жыцця Антаніны, за таксама юбілей сужанскага жыцця Антаніны і Яна Ясюкевіч, молимся аб патрэбнай ласкі і Божым благаслаўленні на далейшыя гады сужанскага жыцця і таксама для ўсёй сям'і, Цябе просім. Молимся за Евеліну Смірнову, якая сёння першы раз прыйме Пана Езуса у сваё сэрца, каб Езус умацаваў твоё жыццё, каб таксама надаваў патрэбных ласках і благаслаўляў у жыцці табе, для твоих родных і блізкіх, Цябе просім. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы, прымаючы Хрыста ў Еўхарыстыі, з надзеяй чакалі сустрэчы з ім у небе, Цябе просім. Боже, Ты бачыш нашу бездапаможнасць і слабасць. Дай нам сваю дапамогу і напоўні нас сваім духам, каб толькі Ты быў адзінай мэтай і імкненнем праз Хрыста, Пана нашага. Браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Нехай імя свайго, а так само напарись нам. Боже наш Ойче, глянь ласкава на нашее служение, прими дары, якія мы Табе складаем, і умацуй нас у любові, праз Христа Пана нашага. Пан з вами, у гору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся і існуем. І ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны удзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем з радасцю усклікаючы.
Раз Христа просим Тебе, всемогутный Боже. Освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на муки, узяў хлеб и подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучы: «Бярыце и ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть из мертвого повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеяно по всем свете, удосконали его в любови, разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Александром, бискупом Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзефом, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ими ми хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Святый будь тебя, молю.
дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Спасителя нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костюла Твоего. Не будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Євангелію. Пані, не варто, а ти вийшов, а не скажи ті слова, і буде здорова душа.
помолимся. Милосердный Боже, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильности до зла и веди на шлях цнота, раз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули його суд, якое Ти сам этому дитяті Предвизначив. Послухаем душпасторские объявы. Переживаем первую неделю месяца, неделя адораційная. Після Святої Мши відбудеться протяг адорації на Святейшого Сакраменту до години 13, після Мши години 13, процесія Євхаристична і зміна руженцових таємниць. Святий Руженець на гэтым тыдні просить провести наступные руженцовые группы. В понедельник Маті Божией Шкаплерной, у авторок благословленных мучеников з Беларуси, у середу народження Найсвятейшей Панны Марии, в четверг Маті Божией Частаховской, у пятницу королевы віровознавців, у суботу Маті Христовой и в неделю у 18 годин звестования Пана. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 8 чэрвеня успамін святой Ядвігі Каралевы. 10 чэрвеня, чацверг, заканчэнне актавы Божага цела, заахвочваем таксама прыносіць на святыя імшы кветкі, зёлкі, якія падчас кожнай святой імшы будуць асвечаны. Парадак святых імшаў у нашым касцёле, як у звычайны дзень. Пятница, 11 чэрвеня, урачыстасць Найсвятейшага сэрца Пана Езуса, парадак святых імшаў у нашым касцёле, таксама як у звычайны дзень, у 8, у 9:30 і у 18:30. Гэта сусветны дзень малітвы аб святасці святароў. І у сувязі з урачыстасцю у гэты дзень пасціць не абавязкова. Ну і таксама трэба ўстрымацца ад працы, калі ёсць такая магчымасць, канешне. 12 чэрвеня ў суботу ўспамін беззаганнага сэрца Найсвятейшай Панны Марыі. 13 чэрвеня ў наступную нядзелю а гадзіне 18 таксама адбудзецца набажэнства Фацімскае, а гадзіне 18 ружанец з інтэнцыямі, пасля імша святая у гэтых інтэнцыях і працэсія каля касцёла з фігурай Маці Божай Фацімскай. Щиро дякуємо всім вам, дорогі мої, за спільну молитву, за складене ахіровання, за всіляку оказану допомогу. Нехай вас добрий Бог узнагородить. Доручаємо всіх вас, ваших сім'ї, Єсусу милосердному, про заступництво Маті Божої Лідської. З нагоди дня народження Евеліни Бучко, так само господарні Антоніни, господарства Ясюкевич, Яна і Антоніни, які дякують Пану Богу за юбілей сужанського життя, так само для Евеліни, яка ще не перший раз прийняла тіло Єсуса Христа. Нехай добрий Бог благословляє, а Маті Божа завжди має у свою опеці. А нам усім жадаю благословенного тижня. З віри прийміться Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог усемогутній, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. No
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony, że Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, że Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony, że Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.